sad dolazimo do kategorije lažnih svedoka koji se zovu insajderi. Najveći haški izdajnik i najogoljeniji lažni svedok je svakako bila Biljana Plavšić. Tužilaštvo je prvo planiralo da izvede i u mom procesu, a onda je odustalo. Tužilaštvo ima dokument, i to je, da li gospodin Markusen ili neko od njegovih saradnika pominjao i u završnoj reči, da je Biljana Plavšić pozivala Željka Ražnatovića Arkana, Mirka Jovića i mene da uputimo dobrovoljce u Republiku Srpsku. To je jedno pismo koje sam i ja dobio, ali nikad na njega nisam odgovorio. I nikada mi, srpski radikali, nigde nismo upućivali dobrovoljce po pozivu Biljane Plavšić. I nikada o Biljani Plavšić nisam imao dobro mišljenje. Nekoliko puta sam je seo, popričao, ali sam sa gnušanjem odbacivao njene nebulozne zaključke, hipoteze, pretpostavke, tvrdnje i tako dalje. Ona je bila spremna da govori da su muslimani genetski oštećeni, a ja sam već to žalio što nas je nesrećna, tragična sudbina podelila i na osnovu verskih razlika napravila razdor između Srba muslimana, Srba pravoslavaca i Srba katolika. 1996. godine jutro su me dovezli u tribunal zajedno sa gospodinom Karadžićem i u vozilu sam podsetio gospodina Radovana Karadžića kako sam ga 1996. godine ubeđivao celi dan u njegovoj kancelariji na Koljanu kod Pala da ne kandiduje Biljanu Plavšić za predsjednika Republike Srpske kad je on morao da se povuče iz politike. Njegova stranka, Srpska demokratska stranka, je kandidovala Biljanu Plavšić. Dokazivao sam mu da nije normalna, da je nepouzdana, da joj se ne može ništa verovati, a on je mislio Biljana Plavšić je najekstremnija, ona je najviše eksponirana u sukobu sa Miloševićem, bit će najpogodnija na tom mestu. Ma lud čovjek nikad ne može biti pouzdan. I to se odmah pokazalo. Njoj su nafilovali, čak i uz učešće vojvode Momčila Đurića, poslali izvesne ljude iz Amerike, Miloša Pricu, Anu Mitrović i još neki. Otkud to znam? Pa tog Miloša Pricu Đurić je prvo meni pokušao da pošalje. Još 1991. godine. I taj Miloš Prica u razgovoru sa mnom odmah započinje temu da se izlazi na ulicu, da se nasiljem ruši Miloševićev režim, puca se širom Srpske krajine, ginu ljudi, a on bi u Beogradu prolivao krv. I naravno, ja ga odstranim, više nikad nismo kontaktirali. Posle šalju ga Biljani Plavšić. I on uzima stvari u svoje ruke. Biljanu Plavšić instrumentalizuje da izazove državni udar u Republici Srpskoj, da ukida legalne organe vlasti i Biljana Plavšić tu dobija izvesnu podršku, najviše podršku zapadnih sila i uspeva u svom naumu. Prvim sljedećim izborima Biljanu Plavšić je porazio radikalski kandidat za predsjednika Republike. I pošto je obavila svoje prljave poslove, Biljanu Plavšić čeka Haški tribunal, podignuta optužnica. I ona ovde dolazi, takozvana srpska carica, žena koja je ohrabrivala borce Republike Srpske, bila najekstremnija,
ovde sklapa pogodbu sa tužilaštvom. Ne sviđa joj se u zatvoru. Priznaje progon da bi dobila malu kaznu. I pristaje da svedoči protiv drugih haških optuženika. Biljana Plavšić kao ekstremista, preterani ekstremista čak i po mom ukusu, iako mene mnogi smatraju ekstremistom, mada ja sopstveni radikalizam ne smatram ekstremnim. Biljana Plavšić kao krajnji ekstremista dolazi da svedoči protiv jednog mirnog Momčila Krajišnika koji je uvek bio za politiku kompromisa, za politiku dogovaranja, pregovaranja. Doveli su je da svedoči protiv Miloševića, pa je u poslednji mah, došla je već bila u Hag, pa je u poslednji mah tužilaštvo odustalo, smatrajući da će to biti kontraproduktivno, i odustali su od svedočenja u mom predmetu.